o le toitu, o le atua manu malo, o ia o le ali o le whaavavau, o le alefa, ma le omeka, o ia o le tātou wa li mo le tātou whaola o te whaatalo whatuaiso o se tafo le lalolangi au nā le atua mo lātou whatua, tina mata ma tua ia le ngata fo i leo le lo si tātou o tunu fia lava se tafo e mafuta mai ai tono lo maota mo lo lao i tono ainga e le ngata i lea i onisi fo i tono ngā ruenga i nisi i rungo lo ta avali to tele lava nisi o i lātou o lo o whaapiona whaatino a lātou ngā ruenga peitai ia o lo o mafuta mai lava i lungo tātou Bible Study ia whaatalofa ti ante o tōli suafa manu malo Yesu Keriso le ngata fo i leo te whaatalofa atu ia pe awhai te mai mua mara tātou prokalame se teimi muri ane ia whaatalofa tua ia te o tau ia vi ia lea tua ia whaamanuina lo na suafa i re nei fo ia fiafi leo o tātou o mai i re sasi fo o vaenga o tātou wa o onga o lo tātou tala noa pia i le tuputupu faaleagaga tātou whaamoe le nganga o le atua re reia fiafi fisosoani mai share tātou prokalami ia o le a whaapeo na ngai ro tātou prokalami o na whaifu isi umi ma tele nisi o vaenga ma fia tala noa i re reia fiafi ia waka fia kalangoa i le upo le atua o e fia whaalongolongo amene Haleluia, ile o tangata uma fo e fia whaalongolongo le upo le atua ai amu ia oi e te fia whaalongolongo i le fiong pa ia le atua, ia whaamanuia le atua i lau whaalongo re reia fiafi, ia e whaalongo le poto, auana i tauna ona whaalongo mawhai, ia ona e maua leo manuia le atua. Le atua le mātou ta mā, o mātou sauni e whaalongo i lau upu matalia, lau upu o lo wanganga re reia fiafi o oio le whaia onga. Te tala o mātou mata whaaleanganga, whailoa mea lilo, ai maise ta mā ia iai le whaalinga, ma le poto mai a te oia o ina i o mātou tangata, ina ia mawhai ono mātou i loa ma whaamatua ina i mātou, i le upu ia ala ua fio fisosoani mai oilo mātou atua re reia fiafi le mātou sāvalinga fo i rivi inga ia te oilo mātou atua ono suafo o Yesu Keriso o le mapala au atua nei. Amene ma amene. Haleluia. Vi ia le atua, whaamanuina le suafo o tātou walii ia ono le avano u whaapiona maua tātou te toe mawhutaila nā fionga re reia fiafi ia o i sauni foi ia te whaalongolongo i le upo le atua ia eilo tatununga ia o le avia le upo le atua te reia fiafi o se whaamanuianga ia te oi. Amene. O le ua o mara tātou sāvalinga i le matua faaleagaga. Amene. Te loa ia o le o le mata upulona wha ele nei. Ia o le whatoa tātou o mai i le matua faaleagaga po le tangata ua wha matua ina ma o le whaanau ta inga fo i lea o le afiong pa ia le atua ma le fina ngalo leo le atua fa mai o le apostolo o le perfeta o le whai evanga o le sueanganga ia o le leo ma moe whaatasi ma le whaia onga o lo lato wala awina ina ia wha matua ina o e whai ngā luenga le lei ua saunia. O lona winga, o le tangata lea, o loo fina ngalo lea tua e develop tātou matuputupu faaleagaga ina ia whaamatua ina. O character la po o le NATURA lea o le tangata ua matua faaleagaga o le fina ngalo lea tua ina ia whaamatua ina. O le winga o le upu perfect to tonu al tuspa ia lona whaamatala ina, fully develop. Lona winga, ua whaatua ina. There's nothing perfect, but o le winga o le upu perfect, fully develop po ua foi. O la ua tupu, that's it, whasai mo. Amen. You know what I mean, Amen. So, a whai o se tangata e te whanau mai, ai e te le tupu e le avea o e matangata matua, lona winga e le o fully develop la oi. Ai o le mana o mia ia le tuputupu ina ia avea matangata matua. Amen. So o le tangata la pepe faaleagaga le na tātou talanoa ai tamai titi faaleagaga e iai foʻi ona NATURA o le au le toe talanoa ai a o le au talanoa loa la le fiafi nei i le tagata ua matua faaleagaga. Haleluia. Amen. Faafetai iā te i latou ena au mai a latou taʻutinoga. Amen. I le la foʻi vaiaso avea ma faamanuiaga ia i loʻu nei tagata ia e iai nisi o taʻutinoga no ou faia te lole me mali te loa ia u taʻutinoga na fai le asolua
I have no idea plan me wa au mai e le atua, because I wasn't plan e afu ino le mea. O te le I mafau fau e whaini nisi o tau tinonga na o whai e la so luon, te I aua, wa au mai sa o mafau fau during the day. It's not part of my, le o onga peitai, na te ea wu o te tātou talanoanga. Ma lo u leiloa, e eisa tasi o tangata o lai, o lai sa iri le atua, now's in a crossroad, o lai sue, o lai sa iri le atua, po le ale tali le atua. Ai wao ngā le tau tinonga ia mawaienga no tau tino ai, ua tali e le atua inisio an talusanga, hey, mia le atua. So how many of you know, lai loa e le atua tangata umalava, lai loa e le atua tangata whaalongolongo, e iska ngaka o lai kakalo I le atua, and yeto ulungo le tātou Bible study o lo confirm atua e le atua, nisio me o lo sa ili ai. So sometimes o nisio tau tinonga o lo o whaatino ina, o lau avea ma nisio vaenga o le tali le atua, whaamalamlama ina ai, ia ma maua e la tōri file mui nisio, o a foi, o mea o lo sa I le mo le li, hey man, ia le atua, hallelujah. Praise God for aftai lai ati la tō e na tusi maima, au mai fo ia la tō tau tinonga, I wa wha amautu, po wa tani fo I le atua inisio mea na sa ili ai. O le matua faaleagaga. Hallelujah. Fa maile e perus fumatasi, o le faatuatua, na le mawhai ai e mose ina ua matua o ia, o na ia tā ua o ia o le tama le awhawhine o Farao, ua filifili e ia anga le anga ina o ia, whaatasi matangata o le atua, ele le iai, ai aua le ia te ia le fia I le anga sala e wawe mawai, ua manatu o ia I le upu whai ono o Keriso, o le oa lea e sili I whaaputu ngā oa o Aikupito, a wāsa whaanau o ia I le taui. O le whaatuatua, na tuuina ai e ia o Aikupito ua le fefe I le ito o le tupu, a wāna whaamalosi o ia pei o se iloa atu I le o vaaia. O le tangata ua matua faaleagaga, o le tangata lea ua ia filifili e nā te iloa ina, koe whaafo I kuala, o le tangata ua matua faaleagaga, e nā te whaatāua ina ia le oa ia Keriso, nai lo o le oa o le lalolangi. Tua la tutasi al tala nā tanga tusi lalo. O le tangata ua matua faaleagaga, nā te whaatāua ina le oa ia Keriso po le manuia ia Keriso, nai lo o le oa po le manuia o le lalolangi. Le la tātou wo tātou te tala noa ai. Na whaataua e mose le atua, mo na manuia. Mai I manuia, ia po o le oa o Aikupito. Ia po o oa fo o le nei lalolangi, la tala noa, la tau mawhaile. Ia le tusi e peru e whaamatala mai. E le oa lalolangi le nei, ai fo le oa ia Keriso, le maalia la le oa ia Keriso. Fa matwhai upe lua ono, for my esteeming the reproach of Christ greater than riches than the treasure. Reproach. O le upu whai. O le whai maritala le tuspa ia. Kusa o le o upu whai ia matala fo ie o lea e a foi. E whai ate o ono o Keriso. For mai e sili atu lea ona tā ua ia mose. Le siwasa, le upu whai. Whaalumaina. Sa ora o whasamo. Le si o whasamo, ngai kauraka mai. E pei, leo kanga whaangare upu o whaalumaina. Whaapea. Ua manatu o ia, o le whaalumaina ono o Keriso, o le oa lea e sili I whaaputu ngā oa o Aikupito. A wāsa whaanau o ia I le taui. Ia po o le upu whai. Po le whaalumaina. O whai mai tala tuspa ia. O le oa. Ia Keriso. A e sili atu la. E sili atu I le whaaputu ngā oa Aikupito. E sili atu le auro. E sili atu I le ario. E sili atu I tupe. E sili atu I fale. E sili atu I mea ai le lei. E sili atu I so se mea
e sili atu ai ia le upu fai atu oi ono o Keriso ita whamai o le oa. A whamai tala tuspa ia. A wasa whaanau o ia i le taui. O le maalia la ia o le tangata ua matua faaleagaga ona e ese ala na vaai. Ameni. E vaai tangata o le lalolagi nei i fale o taavale ma mele nei, ai o le vaai o le tangata lea e sili atu ia te ia Keriso, ma le oa ia Keriso ma lea. Ameni. O le tangata na umatua faaleagaga whamai, o le whaatua na tuuina ai e ia o aiko pito, ua le fefe le ita o le tupu, a wana whaamalosi o ia pei o se iloa atu i le o vaia. E iloa la le oa lea. Ameni. Sa o whaia ia se tautinonga i le aso. Sa o whaia se tautinonga i le aso lua. Na utala noa i fo i le tāua i o le whirwhilinga. Lau whirwhilinga e whai ono le tangata ua matua faaleagaga. O e whai e whirwhilinga. O ko vai ka meki o e whai whirwhilinga o e ki whirwhiri po whirmea o ngairo wakari e ki whirwhiri e te whai al whai unga mo lau whanauranga lai la iti. Ai au o ngā i lau whangau e whai e la aktou wala atu whirwhilinga. O inai lo e tangata umatua faaleagaga o lo i loa whai lau whirwhilinga. Ameni. Po o where me ki whirwhiri ai, pe ki whirwhiri ke aru sa mo, po where me pulea o ne me ki where o whirwhiri, e le whirwhiri au krisi. A whai wo e makua o ngā lawe whai e isi lau whirwhiringa. Pe ala ngai ese mea ngai whale kong. Pe a whai o lai whai e isi tangata au whirwhiringa. Ai o le tangata umatua e whai e ia na whirwhiringa. Right? E na whirwhiri la ia mose, i le manuia o le atua, na i lo le manuia o ai kupito. So, e whaila e oe whiwhiringa o whele me ke manga o le manuia o laulangi pe ke manga o le manuia o le atua. Le uma kako kakango ai, mau ai ama ngā markari o lau whiringa e ka whiringa mai ei. Amen. Whamatala tuspa ia amu ia le tangata e le savari le whiwhiringa ai a mi o leanga, e le tu foi o ia le ala o e angasala, e le nofo foi o ia nofo e tau wemu, ai nau o ia le tūla fono Iova, e mafau foi o ia e lana tūla fono, i le ao a toa marepo, o ia foi e whaapeo le la au tuto i taftafane o vaitafi, e fua mai o na fua i o na lava tau, e le tu uru foi o na lau, e manu ia foi mea uma na te whaia, o le tangata lea, o le tangata ua le, ua fili, e le sa vavali whaatasi, ma mea le nei o langa, ma tangata o le laulangi le nei. Amen. O lai ai mea le olanga ma mea le laulangi le nei au whirifiri tangata lea, whirifiri i lea, nau i lea tua, ma tu la fono lea tua, e ma fau fo i lea tua. Amen. O le manuia lea. Aleluia. O le tangata e wha moi manuia o lea tua, e le wha moi manuia o le laulangi. E tonu o le, Ioane, whai upo e lua whai mai, tolu Ioane whai upo e lua whai mai, le pele ia e manuia i mea uma, ma ia e malolo wha peo no manuia o lo wanganga. O le tangata lea, e a mata mai o le tangata matua faaleagaga, e sau mai kokongu manuia, e wha moi le manuia mai le anganga, e vaai ala i le tino, e le wha moi manuia e vatu i fafu. E eternal le manuia o le kangaka lea, o ngā tangia rola i fafu. Aleluia. So, ole tato atu i le tusi lea Filipi. O lona mata upo e tolu. Whai upo e fitu ma le valu. Whai maritala a Paulo. Ai peitai o mea uma sa o ngā i a te au. Kala lea aposkolo Paulo. Mamai. Ua o manatu ua lea o ngā ia mea ono o Keriso. O mea uma ngā o ngā i le aposkolo lea. Whamai le kala le aposkolo. Whamai ai peitai o mea uma sa o ngā i a te au. O a mea nā o ngā i le apostolo. Mafau oe o a mea nai au ngā i a te oe. A tono nai au ngā i a te oe o lau ngā ruenga. O mea uma, o a uma mea nai au ngā i a ke oe o lau telefongi, o lau Facebook, o au tupe. Wa le ska ngaka o ka se au ngā o kupe a ke ia, pe ale ise kupe pe ia. O mea uma ngā ngai la ve i mea au ngā, pe fōra le apostolo Paulo. O au o, e ia ia o,
e iai ia lo si o manga, e iai mea na pele ia te oe, o lesi tangata, ua makuawhai ngā kānga mo moku langa boyfriend ki nganga le o ngā kusa langa boyfriend ma. Whamatara tusi pa ia aua te lua hamo wha ale ngā tasi, ma le le tali tonu. Ki nganga i loa e lesi kama kiki e le wha ola inga, kenge lai la ke wheo hai, pe o le kenge fu e le wha ola inga ingu piala, kwa mala la ke wheo hai. A la lava e kau mawhai e oea. Moi, oh, he loves me. Ele o mawhaina ia ave e sea, o la lava ea, langa e ka ua ianga ia. A ele i loa whaatali le atua. E sili atu lau whaatali le atua, na ilo le e vatu e le atua se to o lua ia te oe pēr whai te 5. Na ilo le sau o le atua e kau mawhai e fixo maka pēr ang whasi o e lau kamaranga. Whako i vot. Whako e sili atu lau ono sa i e vatu e le atua se tangata mo oe. Amene, se tama e lofa ia te ia, a vatu e lofa fo ia te oe. Ngai lore kau sau o le akua e sau kau fixo mangu, a voi le ingo whasi oe masau e fixo whafi kauti. Ngai e koe kangi de le atua, ala ua umana mai e le tuspa ia. Ai pei tai o mea uma sao ngā ia te au, ua o manatu ua le au ngā ia mea uma ono ke riso. O mea au ngā, o a mea au ngā ia te oe. Fumatala Paulo, ua o manatu, ua le au ngā ia mea ono ke riso. Fumatala upe valu, o le nei foi, e moni lava, o lo manatu, ua le au ngā mea uma lava, ona o le sili ese o le poto i la ke riso Yesu lo ua lii, ona o ia ua o faa le au ngā ina mea uma, ma o manatu o tahota lava ia mea. O le upu le wha o ngā ina e Paulo i, o le upu foi mai o tahota, e le o se la pisi fo i le o se pepa. Le o laitala no i o tahota o manu. Te lo mor meo fe aua manu ma o le winga na o le upu le ae wha aliliu mai le upu o tahota. Tas o le wha Britania. King James Version. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Ana ia le si fa liuinga nei lalo le the Passion Translation. For mai, truly know him meant letting go of everything from my past and throwing all my posting on the garbage heap. It's all like a pile of manure to me now. Lai tala noi mo meo fe aua manu. Le ota. I le vaaila le apostolo i. Whai mai, o le nei foi e moni lava o lo manatu ua le au ngā mea lava ona o le sili ese o le poto ia ke riso Yesu lo ua lii. Ua tāua atu i le apostolo o le poto ma le oa ma le whaalinga mai le atua. E sili atu ona tāua i le apostolo Paulo ngai lo o seisia mea whamaila ia. Ona ia ua o whaalea o ngā ina mea uma ma o manatu o le mangaku lao Paulo. O le fe aua manu, o le fe aua kaifau. Ia po le fe aua sol fangua po le alava. Wa le upu ngā lai whaonga nai au maina. O le vaaile nā Paulo i mea uma na tāua ia te ia. E whaatusa i lea. Ile meo le e whaatusa i le poto mai a keriso. Le ana mea wale ina whaonga le apostolo Paulo fe aua manu e au mai le tala lea. Lale me wole fa akusa i se si la pisi fo dele fa peo se la pisi da wa. Ona e mafai ona aviese la upapa se la pisi, right? E mafai ona aviese la upapa se la pisi. Ai mafai nga ela ko e o mala upapa nga ko e fa o si mea. Pole fa spepa ave mala pisi e mafai nga e ko e fa nganga. O la pisi o le manu, ele asi si me ko e nga ele mafai nga e ko e fa nganga. Ia ki o e mafo ave ko ia. O le manatu o le apostolo Paulo. Whai mai ea, laua au mai e Paulo. E makua i mea umanga o ngā le apostolo Paulo. O le mea ka ngaka umakua. O le vaaila Paulo o le mea laulangi. Pei o le whi au o soro whangua. Whi au o la pisi o lo koka, whi au o mangu.
So, matua i o taota ala le vai la apostolo. Are you guys all right? O e kau mo mele minga kau kalango kunga. Lo te whaunga ina le ngana tu usau. Le ngana fu le mamlama i because o le tau wha mamlama ta tum taupu. This is a Bible study. Right? I say kia kakoa. Amen. Kevin, eme ke le su e si upu kau whawhai ngofi. Si on mea ngā wala inga whainga kārku spo i ole. A wha makala e kaunga vatu le ngana mamlama. Right? For mai la ia. Ina ia o maua ke riso, ia maua fo ia ua ia te ia, ele ia te au sa ua mi o tonu na ile tūla fono ai peitai, na o lea o loo ile wha atua tua ia ke riso, o lea mi o tonu lea mai lea tua ile wha atua tua. Right? So o lea lai tala no le apostolo Paulo i, o le tangata ua matua faaleagaga, o lana va aile oa marta mao a inga o le lalolangi le nei. O le la pisi. Ele o to iai se loko fo ile kuso le kupe. E nga lai. Hallelujah. Ia. Sa o whaia ia se sa o whaia se tau tinonga. I le aso lua. Ia peo no o whaia tu. Ia e ia nisi o tele nisi au nā lea tua. Wa lātou tu ua umalo lātou wa. Wa tu umea na a lātou career o e whaile fina ngalo o lea tua. Tangata o matua faaleagaga la ua le o koe oea wo e kurikuri a le atua ma lona finagalo e faile finagalo le atua. They sacrifice themselves wo 100% wo e faile finagalo le atua wa latou a wo le o koe kuri le o lalolagi. They seek God first. Amen. Faafetai le atua mo au na le atua o latou faia lenā faiʻuga e ao ina silisili ia tatou vaai o mea le atua mai loo le oa ma le tamao aiga o le lalolagi. Aleluia. O le tangata o matua faaleagaga e oti faitioga ma viiga mai tangata o le si NATURA. Le la tatou talanoa i NATURA o le tangata ua matua faaleagaga. O le tangata lea ua oti lea se upe faaupu ai. O le tangata foʻi lele e nate le o a toe a mana ia faitioga ia pe nate faatauaiga viiga e vaku e kagaka. Kama foʻi lele logo vii. So le ko ye se me ka o se longo vi po se mimika fu le pa fa mimika is. Ia male me le o le afoi. O le afia I mo meo faitionga. Hallelujah. Tangata fo le afia I mo meo o faitionga. Lua tu se mo corinito. I just walk you slow le tātou mta upule o nei tā ua e wai. O le tasi le nei o la asanga o le mana o le atu e tātou te o ai. E le ko pēr la ua larka kum ka upule. Kama le kakau ke take our time because e ao na eva ai po le ale nātua le mana o le atu e te oi. Fully develop I le area lea. Fo mai leo tala tu spa ia I. A o le mea matua ma lava ia te au ona. Oi, a o le mea matua ma lava ia te au. Ona faa masino ina o au e outou. Po o le faa masino ngā tangata o te le faa masino lava au ia te au. Awa o te le iloa ifo I lo uloto. So se se. Ai le ta ua mi o tonu ina au I lea mea. A o le na te faa masino ina au o le ali I lea. O le tangata ua matua faaleagaga e le saisaitia I lalo ni manatu o se tangata. Kango I kusi lalo. Ele saisaitia ina oe pe control oe e ni manatu o se tangata. Pe ilo le apostolo Paulo fo mai. O le mea matua lava ia te una whaamasino ina o au e outou po o le whaamasino ngā tangata. O te le whaamasino lava au ia te au awa o te le iloa ifo ilo uloto so usese. Ai le ta uami o tonu ina au lea mea. A o le na te whaamasino ina au o le ali I lea. Amene. O le tangata ua matua faaleagaga I le saisaitia I lalo I ni manatu o se tangata. Lona lua e le afia le ngā ele I afoi. Put it this way. Ele I afia le ngā ruenga ale apostolo Paulo I manatu o istangata. Ele I faafefeteina ia pe faamataitaina Paulo
ona o upu matala tangata ili ia vea upu a kangaka nga whai aku ia Paulo, sa mimika i Paulo, pe nga vea fuingi upu a kangaka nga sa whai ia Paulo, sa whai ngaile, o ke iloa anga wha ape e wha alongo Paulo i kala kangaka nga whai kio ia nga ia e whai taulu tusia a ngaluenga, o le tele o tangata na o wha aleanga le apostolo Paulo, e lakura le apostolo Paulo, o kangaka wha aleanga. Mea ngang kau ai ei Paulo i ala isi o vaenga ongo isi o vaenga inga oku whaaleanga le apostolo Paulo. O le winga la lau tala, ana whaapea whaavai vai le apostolo Paulo inga ua whaie ka ngaka ngakala. Whaapea ohi, o kala la vaenga la lai whaie kia, ana whaavai vai le apostolo Paulo se manguele, se kala leie o mea kako. Pe anga whaapea whaalongolongo Paulo i kala ka ngaka, mafua i lungo mangako ka ngaka, o le mea, o le tasi leo vaenga te leo lo o a fia i le kale si el keimingei, ua ka i le laulangi. Ua tele le pepe whaalea nganga, a o nei na tutupu mai mea manatu le lalolangi, ua muri muri umaya. E o i ka ngaka o le kale si ala ua muri muri ai. Leo ua tātou wa ai nei gay marriage. Leo ua introduce la langi tonu o laua pasia i tonu onisio ekalesia laua approval tele o ekalesia katoliko inisio tafo la langi. Yes, I mentioned le ekalesia lang o lai tupu. Go and have a look. O laua pasia o laua approve. Yet e ino ia ile atua. Ai ona o mea laua au mai le lalo langi. Lau fai tonu o le ekalesia. La laua lango fo ekerisiano. Ai ana matutua la whaaleanganga e tuputupu ele a fia le ekalesia i manatu o le lalolangi le nei, ma le tangata o matua whaaleanganga, ele ka kaunga follow i Momio News. Kaunga follow i le upu o le atua. Amen. Amen. Hallelujah, is that right? Hallelujah. So, ele... Hallelujah. Ele te tau ona a afia tangata ua matutua whaaleanganga i upu matala. Ai mai se, ia, o manatu o le lalolangi le nei, ele kaunga afia le tangata umatua. O le matua whaaleanganga, ele whaia ni suwinga e whaamalia i tangata o loo whaitio. O tangata umatua whaaleanganga na te le whaia pe fo la apostolo Paulo. Nga la unga le message ya la apostolo Paulo. Ki nganga whaikio i eika ngaka, ele isui ai le wha au. O mga kuarkai mi nga la unga Yesu, ko mga kuafu la unga Yesu, ringa whako Yesu, o i ole a reto mai le langi. Nga whaiako o Yesu, whamarikara kusipo i o wōre au so. Wō kakang muri muri. Ko a kele o kakang muri muri a Yesu, ai nga whai o la unga nga Yesu, lo makangaka. Ele i koe whaliu Yesu fo mai, ele i toi whaliu Yesu koe sui langa la unga e whaamalia kangaka. Ai sea, ona fo i o laua i loa ai mea lai o la tau loto. Mea fo i lale na e whaalongolongo marika ko la unga i kakum ka upu ki le fi ai. Whaamalia aku i lau sunga i le sui ar kakum ka upu. A ue fia sunga, sula ia. Kero kuria, oi, e sek ia ngai a fia fiki whaalongolongo mai, ngai sek ia, I love you. Ai le suia ka kom ka upu. Amen. Ele suia foi la tal noi mta upu pe ka wala ngisio mia. Sorry, ele suia. Ele suia ka kom ka upu fa malia oi. Au kom foi fa malama inga e malama. Na ole tua lava na au na Paulo e fa malia. I thank God. Fa aftai ile tua na o ona i to tonu o le mua korinito, ono mta upo e se fulu, tolu tasi. Fai mata la Paulo, o le nei pe taute ai pe taute inu po se tasi mea taute faya, ia o tau faya mea umalava ia vi ia ai le atua. O mea umala, ele o faya lava pe ikar kangaka po le ama le ha, ili tangata umatua whalengang, o mea uma ia faya ia vi ia le atua. Amen. Paol me olvi inga o le atua. A kongi uko wha apea mai Kevin. E ngai kango ka o mai wa ki ngā o feelings u ki ngā le mele ngai. O ke whaer ka la paulo le nga whai luma. Wha mai le ima se me o ke wha masi ngoa ia. Ngā o le akua wha masi ngoa.
A fe o ki ngā au feelings mo emotion. Maria lau loko ke whaer ka la paulo. A ole mea matua mā lava ia te au. O na whaamasino ina o au e outou. Po le whaamasino ngā tangata o te le whaamasino lava au ia te au. A wā o te le iloa ifo ilo uloto. So se ai le ta wami o tonuina au ilea mea. A o le na te whaamasino au. O le ali ilea. Hallelujah. Mai la, so se mea tātou te whaia. I o tātou whaia e vi I ai lea tua. Na sa vari le apostolo I lea lofa. O lesi NATURA lea. Hallelujah. I love you guys. Hallelujah. To te iloa ole upumoni e whaasa o loto ai oe. Amen. I tu tonu ole tasi lo NATURA o tangata ua matua. Na sa vari le apostolo I. Na mana o whaelo ia te oi. E o I sin tātou mta upui luma o tue tala noa I tusi lea. Ai no o point outinga mai le I nea fiafia e wha mau lalo o walau sa valinga. O le NATURA leo tangata ua matua faaleagaga. E le nga onga makua. O le matua faaleagaga. Wha mai. O lona NATURA lea e ono sai lea lofa. E anga malu. E le losi le alofa, e le mita vale le alofa, e le whaafefeteina, e le a mio matanga, e le sa ilia e ia na lava mea, e le whaaita ngō fie, e le tuuina atu inisi le leanga, e le fia I le a mio leanga, ai fia I le whaamaoni, e ufi I mea uma, e tali tonu I mea uma, e whaamoe I mea uma, e onu sa I mea uma, e le uma le alofa, ai peni perfetanga, e whaalea o ngā ina ia, peni ngā ngana e mawai ia, po o le poto e whaalea o ngā ina lea. O a e whaitau I, o le NATURA lea o le tangata ua matua whaalea nganga. E ola I le alofa o le atua. A o le alofa la le kalangola aposkolo, Whamai e ono sai. O tangata ua matua whaaleanganga e ono sai e anga malu e le afo e le losi e alofa. E le losi e le mika vale. E o lesi NATURA ea e le whaafefeteina. E le a mio matangale a le tangata ua matua whaaleanganga. E le sa ilia e ia na lava mea. E whaamoe le manuia o le atua e le manuia o laulangi. E ngako kalangoa ngei, e le whaaita ngō fie ke whiu e lua kama ia. E le whaapele ika. Nei e ika, e le whaapele e whika. Kama ia kusa e, ke whiu e whaaika, whakaika e mua e mawhau. E ita. Ona oe, o iora tangata na whai ita atur whaatu so le atua. E le tu uina atu inisi le leanga. Ke le kua ia le leanga ingisi. Wa ile ko ngā mea fo ile so se keime ke whamakala ile kala. E leanga isi vaenga o er kengo leaka po o er kama leaka. E umai fonga o isi umakanga. E le mawhainga e mawhau i fonga. Fo ile le o sa o haunga se se ile mea lea. Ai u kei loa ai. Ue mora. A o ngenga mamaro loko pele leilo loko. E ke consider inga le skangaka fo ile whapea. E sa o mea lai finga umai o a hau se se. E kere kua ia o asese, o asese. E ala na whaila utala na ono a usa utustala. Makua o maasangia le mea ka o pepelo. Kusa e makua e whainga kaanga e pepelo. Uranga o kelo o aso lao ka whaia le memory story fo ilele. E kere ngo ka wha longo e umanginga whaire kala leska ngaka kewa ai oka. O waluasu e meile si ku. E mainga, makua I ese a ele ifa o mea uma. Ole mea moni lava, ele I whamakala. Inga ua au mai la le si core story. Oka. Ole mea le tupu nei a tātou, ngana kasi a le core story, le whaarongolongo ngi ma follow ia. Mea la na, o neina e au mai umaitu, ke wa ai ngi, o le skangaka ku wa ai umale leanga I le skangaka. Nga o mea leanga e la umai nga, ai, na te lea, e le wha penara tangata umatua. Amen, na te le tua, ia le leanga I le tangata. Hallelujah. Whamai e le fia la mio leanga, ai fia le wha maoni, e ufi mea uma. Amen, o kangaka lea e afo ino le mea, e ufi mea uma, ke wa ai ngei e o kangaka mana tunatu, na te tau fia mea uma ilo na alofa. Ko kei loa le akua, o le akua le whakaika inga o le alofa. Anga kango le akua e wha aali umau mea leanga I e whai, maa umea leanga.
Ke loa anga whaali e lea kua uanga sala kango lea tua e reveal uma mai se screen vo i lele runga kako ke maka ke passe kun moto wai ala ke va ai i winga o Kevin. Ke loa ke le fia whaalongolongo pai postari ngi. Pe anga whaape kango lea tua expose uma meanga. Ia, whape ngā fo ila oe, imagining le kango lea kua e expose uma whaahali uma wanga sala. Se kango e whainga i funga po o alangi au mea ngā ngā ale la kango lea kua e ko uma i e lunga newspaper i e lo uma kangaka o pai e whaapea. Si, o lea lofa la o lea tua, lea ufi i mea uma ia vavenga e sala mo, fo mai e lea ise mea ngā kia e le whailoinga. A whailawe ke le sala mo, e le aila e o lea kuanga whailoanga ngā whailoa e oe, o ngā wa e le whaalongo i le upulai whai mai sala mo. E le to atele o nā lea tua, I also believe to atele o nā lea tua le taimine nei, it's like a, pese attack i le kale sia le taimine nei, to atele tangata wa, o lai pa u taimine nei, au nā lea tua, e lo tatonunga, wa leva na wone lea tua mawhai i ai lea tua, e tuu. Ai la ko kele isala mo lava lava ka alo le lo fotu noa. Ina ua o la ina ua expose ma fa asau ilunga. Lai fai mai tangata ua. Le ai. Kei loa, wa leva nga fai lea kua mai ai le amakanga. Lana iei le si au nā lea tua na o fa alongo e le tala lea. Na wone le si au nā lea tua yaso ala. O le au nā lea tua. Ele ileva ngea kuanga maliu. Ai sa ave ile warning i le mea lea tau i back then. Leva ia nga ave iai. Sa ave ila ele si au nā lea tua mawhai ai. Ku ula wa mio, ai whatkolua. Leva ia nga ave o le warning. Kei mi ngā lai kupurang kalavou. Ai le i leva tuana nei. Lafo i maliu mai lunga lai maliu mai skambai kai. O le mea lai whaanoa noa i le loto. Lai whaapea tangata ai le ai ele o exposing ai le atua. Mo leva nga ave e na ufi o le alofa o le atua na. Keilo, man, I'm telling you, God love, ele o mana o a le atua. Fai mai o whaakuwainga sau le akua si o kako sala mo uma. Amen, God is so full of love. O le tele lau teimi, so una mai ele atua le whiau ia tātou to repent. Ai tātou te le repent. O lana expose for mai la, you le atua wele anga we kango fa expose. No, o anga kango expose oi. O le ki Apollo, a promise but he never delivered. Ke ror ki Apollo e whaiang polo misi a nga kere whaakaunga. E ese ma le atua, o le atua e polo misi ai whataunu. O ki Apollo e polo misi ai le whaakaunga. Mea ngā lea le inga ngau kangaka i oi ka alo i masingi. O umanga whai e ile laua vaku le polo misi ar ki Apollo ai alunga i malau koruse lau ngā e malo mai le 4 milionga. Oka se kere e alu roa omi e ngau roa. Laua koe saulisi mangaku ia ke oi. Se koe avere si kupe. Koe maua uma mea lau kupe le ngai laua pepe se polo misi vo ile le. La koe ko. Ai koe vaku vo. Koe ngau vo ia. E ke vai fore ngiu koe oso fore si mea ngā whamai. Se koe ko esi si kupe koe malo uma mea lau kupe ngā. La lai valea ia le si. Langor ki Apollo e polo misi ai leka kai whaakaungu inga. Mea ngau ke lo ngisi urungari. Hallelujah. You guys are right. Wha mai e ufi mea uma. E tali tonu i mea uma. E wha moe i mea uma. E ono sai i mea uma. E le uma le alofa. Ai peni perfetanga e wha lea o ngā ina ia. Peni ngangana e mawai ia. Po o le poto e wha lea o ngā ina lea. Lai tala noa o le tangata ua matua wha lea nganga. Amene. E ola i le alofa, na ola la le apostolo o Paulo i le alofa. Aleluia. O le isi NATURA o le tangata ua matua whaalea nganga. O le tangata ua matua whaalea nganga, na te iloa o lo o ngā lue le atua i to tonu o le si o manga ese o le olanga. O le NATURA o le tangata ua matua whaalea nganga, o le tangata lea e na te iloa o lo o ngā lue le atua i to tonu o si o manga ese o le olanga. Hallelujah. O te whaupua whaapea. O le tangata lea wana iloa. Le ngā lue ngā le atua. O lana te iloa le ngā lue le nganga o le atua. Tato atu le tusi lea le ke nesi o lona mta upo whaalima. O i le sa whaapeona
mo tō maratua fo le tala ia Iosefa. Haleluia. O le tala ia Iosefa na le na whaatau e ona uso ana i aikupito. O lea la utatou o mai i le vaenga leo le tala e whaapu le tala. Tos fulu tasi uso Iosefa, o lea la o mai i le la whaailoa Iosefa i ona uso maratua foi o tau le tala i mo ilantou e le o iloa le tala Iosefa ke o fuaka i ka kou whai au e i whamkalanga kuan kala Iosefa. Le kou whai au ngā sa. Au Iosefa. Ia o le whana tasi o tali o Iakopo. Ia na whaatau la e lau vaenga i oi. Ia o leo o i tutonu i oi aikupito. Lea la kako whai kaure kala. Nganga leanga i uso Iosefa. E si tātou whai tau. I le whai upo e whawhai mai. O na whai atu ai leo Iosefa i o na uso. I nā so mai ia te au. O na lātou so mai ai lea. O na whai atu ai lea o ia. O au o lo o tau uso Iosefa. Na o tau whaatau mai ai kupito. Ole nei, aua na iti ngā outou pe whai ma mea leanga i o outou manatu ina ua outou whaatau mai i a te au i le mea nei. Aua na auina mai au ele atua e mua i a te outou e whai ma whaaola. Ue wa aile wa aile tangata ua Matua faaleagaga. E nā te wa aile mea na tupu e le o wa aile leanga na whai e tangata i a te ia. Ai wa aile poloka lamia le atua nā te iloa o laenga lue le atua. O le tangata la ua Matua faaleagaga o a lava ni mea o tutupu i lona ola ma lona soifua. E nā te wa aile mea o loonga lue mai le atua. Nā te le wa aile leanga la e whai e tangata. Whai mai leo tala tuspa ia, whai upe ono, whalongo. Awa o ia tausanga e lua ua iai leonga i le nuu, o lo o toto e fo i tausanga e lima, e le iai se ngā ruenga i le sua solo, po o se sele ngā saito. Na auina mai foi, ha uele atua, e mua ia te outou, e whaasauina outou i le lalolangi, e whaaola fo i a te outou i le whaaola tangatele. Ole nei, e le o outou na au na mai iau i nei, a o le atua ua ia whai fo i au matama o wharao, ma li i lona a inga uma, ma pule i le nuu uma o ai kupito. A e whai tau mai i to tonu o le tala lea, a tātou o i kukua i lea o le kala lea, nganga leanga iai uso Iosefa malako whaakaua. Actually nga mga oi fasioki. Sa mana oi fasioki ia Iosefa. Ai te iwa. O sa vali i fo lau vaenga. Le na ave iai whaatau iai. So, ai wa ai le whiwhinga nga whai. Ai wha mare tala a Iosefa i. Na ia wa ai. O laenga luele atua whai mai. Ele o konga au mai hao. E ese le va ai le tangata e va ai mai le tu faaleagaga mai o le o konga o mai o le atuanga au mai o mana tua for tama le na faila na miti sa faila nga miki fo mai nga ifo aku ia i fa aku mo me fusi nga saiko ai fo mai nga ifo aku fusi nga saiko uma au nga uso ma e o le masinga ma le la ma feku fo mai nga ifo ki nga ia o le alai na failoa ia i le atua lo na vala awina. O a umala mena tutupu i le olanga Iosefa, na iloa Iosefa o laenga lue le atua. Ameni. So o se taimi la o laenga lue le atua, o mele tele na misi o tele o tangata, o le atua, o laia ilo vala awina, a e whaitau le tuspa ia, e misi ale o ngā kokongu le kele o mea o le kuspa ia. Pe o whaate ta inga, whamatala le tuspa ia, whamai whanau. Foi mai i outou o i foi. O le tama e tusa mona ala a Matua e le to e te ai. Misi a kolo o ngā kongu. Ngā o le keimi alala i kiki mara keimi o lai makua. O le ale mea kupuro o ngā kongu. O le interesting o le mea kupuro o ngā kongu. Mea funa te whaikau ai le kala anga o Yesu. Ngā o le amakanga mara keimi o langa ministry. E le o yengi mea se kele o kaha ua i kokongu. I to tonu o i fo whainga malanga, i piwha pēnale nā turo o lea tua i tātou whainga malanga. O lai e lo vala auina, a o lau whainga malanga la, i e lo o laenga lue lea tua. You guys alright? O le, anga lue lea tua, peo Iosefa, whamai na ave le whale pui, sa le whale o Potifara, sa
le upu sao. Sa ile fale o Potifara na ta uleanga ina le ai. Sa upu sa fele tala foi le upu pepelo foi le fa kauska mo o le tu wa ifuaina, that's the word lo kausu. Na tu wa ifuaina ele fa finge foi le ma pepelo foi mai le to lo Potifara le nga ave loka. Ai fa mai nga sa ia ile atua. Ina wa ave foi loka. Sa fa pe foi ona fa nga ina le atua me o yanga va ia paunka. O mea uma lava ngalu o lava foi na fufulu la ele atua Josefa. Right? Nga ave la I ele atua kamalea. Nga ave nga lue mai ia fo I tonu I ina ia fa matua ina. O lai mana o le atua fa o nga ia Josefa. Ai le tali tonu ina ele atua Josefa. E ile asola. Tanga vatusi na tamai tau tinonga. Asola lai o faila ukuria. E ile aso no walua I fetala I ile atua I pulea o pe karkongu ai na fetala I ile atua I lo loto e fapea. For my son, o te alofa ia ke oia o ke le karkongu inga oi. E alofa le atua ia oi. Ai na te le tali tonu ina oi. He loves you, but he doesn't trust you. E pei lava o e fo ilele pei o le matua. E te alofa I lau whanau, ai e me ke le karkongu inga I lau whanau. Pe o lo matua ke alofa I lau kama ai ke reka kai e karkongu inga lau whangau I me se afuera I a foi le mea kau kupe a ka kia ngelau ako kwa e musua e laku lau kama I laku fo I alu male ma lau kupele ngai ke ua laku alu mga I a pe ke re karkongu inga now lau sui lau confession au e karkongu inga alu inga lau tale kau whamkala kunga e pe e te alofa pe fo lau maa ua mo lau to o sa whaila le maa lori a sola o te alofa I lo tolua, au te le tali tonu ina lo kolua e sau e ave le loti. O ngol fo lori e suikia. E le mawhaila no tali tonu ina na sau e ave le loti, lango kere iwa aia o kango ave ska avar suikia. So, o le ala le mea lo tolua e whai, a whai e mana o ia o tali tonu ina na ia na te ave le lori, ka kaulanga alu e hao langa suikia, ma alu e ave mo moska avar suikia, e prove mai a te au pe tau mai a te au, e mwhainga I ave le loti. So, si, o lo lofa mo lo tali tonu, e ese mea ia. So, o le alofa ia furi, ai o le trust e earn. E kau mō mai. O le mea lea e te ngā lue ina ia earn e oi. O le trust o le tali tonu ina. O le favor ia o le atua e free. Whamanuianga le atua e free. O lau bless le atua e tātou le o le whaavau e furi. Ai o le whaonga ina o le atua e tataula ona e ngā lue ina pe prove e mawhainga trust o le atua pe te tango e afoi ia earn lea le trust. Ameni. Does that make sense? Ameni. Pe o le whatita inga na overtua na nei ia pe o maa umsio tolu o te alofa I lo tolua ai e le wha pe a vea lo o lofa o whaku ia vai o ke alofa ia o saula aver ka lori ai la ku lori la vea no moi ori. E si de kwa, na me ora vea le lori. Me au ke le loa ave le. So le ala wika I fua la vea le lori. Ka lua ile ave le fe au e fai. Leo o tango trust I lungo se mea ya. E le I worthy langa. Pe le I mawhaina prove mai a tea. O ai la la se. E le se la lo to lua se hau. Ono o tango a. O lau o trusting a. Ai sa te tauna tu se ia. Pe ngā fu. Leo si o ko lua I losu I kia. Au kere iwa aia o kango ave se lori. Ngā le lori sui, ngā le lori o ke meki a vore ngā luai pa. Leo e tawa I mele kau wale kule haka So, e whapena fo ila le atua. E manao le atua e whao ngā oe. Manatua oe lau waile wala awino Josefa. O la lae wailoa e le atua Josefa e vea maa. E ile kaimi a vea I mapale mia o lona wala awina na tāpena ina e le atua. Ai ona e mana o mia le prove atu e Josefa. Pe ave Josefa e fufulu mua. Ina ia mawhai ona whao ngā ina. To a tele la tangata. I to tonu o le process o le lato o langa. Lato te le o I loa o langa lue le atua. A o ngā kupu me e whai ako se kangaka se me le anga ia ki oi hui wila mai ngalai. Ngā kangi ala I o lesi. Ole au le anga o nguku. Ngā kangi ala ia. They blame everybody.
o hawhia e ala aku, o ele kangi vale o lesi kangaka, o hawhia e ala wha o ngā i e lea tua. O le ua kangi, o le ua kangi. O la lave pepe, and yet they blame everybody. La tau te le oiloa, o lai ka unga lua eku lea kua se ikau. Skama i eua kangi, o meru ku au sorry. O le ala e makangi kangi i, e ma ale kere krisiango o lea kangaka i. Le ua ika, le ua ika, le ua ika. Ai tango ne va ailo o langa, o mea i ke pa ua i ngei, ma mea i ke vai vai nge, e koe kupu, e taika, e peise saiko fo ile lai kupu ai ke mi uma. E pe o ke mi uma e koe o mai mele ia ke oi, a sau fo i ke le ready, I'm telling you, e le ma whainga ave o e le akua, e le isi la sanga, pe a whai ke le pasi mai le, whaafika hauri lea. Le lau koe wa kuar whau kuanga e o i e eilo, a e mana o e whao ngā o e lea tua, pasi le test. O nei to a tele tangata e mana o e whao ngā inga, le wha a pēr supernatural whao ngā inga la koe lea tua, no. E ma whai o na wha a supernatural lea tua, a ele, lau already, a ele process na whai e lea tua, prepare. Tā pena pena, pass the test. Fa pena fu ila Josefa, o lana alu Josefa i, o lala e tupu mea ia, a lai loa e Josefa, o lai ngalu ele tu fomaila ia, awa o fomaila ia, na au wina mai fo ia u ele atua e mua ia te autou, yet na fa atau e ona so o iai fo e ona uso i oi, i kupito, o le fai mai, o le atua na au wina ia i o lana te ilo le mea, lana ta pena ele atua. So o le tangata la Matua faaleagaga, wa e ko ngā mea ngai whaiwhai e koe sese me leanga ia ke oe. Ai o longa si ikia lo kulanga, e koe wa ailo i kangaka ia ma e whai ei. Ia wa, lia lala, wa e kango wha polonga ngai kangaka, wa e whai ngai kangaka ngai ngā whai o kuia ke oe, ai e te le oiloa. That's a stepping stone na set up le nā mea, ina ia promote oe. So o mea umala e tutupu, it's part of promotion. La tu kamalo Josefa kamalo kavika va kavika o la ku mai koriaka. Sa fa maongi la fo menga ia fasilea le lionga nga ia fasile ulosa. Ai le isaula e fasi koriaka nga fa maongi ku menga va ai ma moi alo upal tuspa ia. Fo mai onai ma moi ele se la fu ma moi ai longa a kose o ngongi ma moi nga va ia kavika. Ai penga o se limangi ma moi nga va ia kavika o upal tuspa ia. Onai ma moi ele kelengi ma moi ai na fa maoni ai fo mai na ia fasile leona fasile urosa longa winga o le va aingo ma moi la iki nga ko fa maoni le va aingo ma moi la iki a sa leonga fasi so o le va aila le na amen ese la o le va aila le na ai fo ale tua sa kangola le tua ka penga inga kama leo o e fo ia koriaka. Nga ka penga ele atua o le promotion. O le whaafika ulila. Aina tango le atua latu la i o tāvita. Ma ai tāvita le taui ele i wa ai le whaafita uli. Na wa ai le taui peifo o mose. Ina ua wa ai mose i le ia ai kupito. Na wa ai i le taui e sili atu lea. Ne upuleanga ina o ia whaatasi matangata iso wa elu ono le atua. Na ilo o lea. De oa. So o le va aila le tangata o Matua faaleagaga e va ai le taui. E le va ai le whaafita hauli. Pe foi la ta malo Josefa. Inga ua si kia ele akua. Ele i koe upuleanga whapia. O le avangoa le leia le la ukau i masui e lo ya oe. Le avangoa le leia le la ukau i masui e lo ya ki oe. Wa. I wa ilis ko inga. Winga na o nisi o nei tangata e whapena. E pe wasi itia lo ele atua leo langa. Pe uwa ai mawalalo ngai kangaka fu ilelinga. Po kangaka fu inga whaingi mea se se ia te oe. I know. Yes, e ki nga. Pa ili se mea lai koe kau i masui ai. O le arau mea mo mai ai. Leo wa eva ai ai. E pe o a kou ngā o ngā fu inga e a o inga mai se mea. Hallelujah. Whakula o kala, I have a lot of story. I'm trying my best to look on whai ka ofi le kele o story o ke mga oi whamakala ia ke oi. Ai se if se uma leia i ngisio vaenga ia. O nei, interesting for ia ke oko whapeo ke ngofa kui kua o le ngofua ngei. Ai nga mili mai a oi le atua mai le amakanga. No. Se uma whamakala kunga ngo o le whalpui. Ka o whapere se, ka whakaloko. Se uma kakalango ai. Ele o se mea te iai po o se mea fau lu i tau ma toftofonga o leo langa. Ele se mea ke surprise ai pe a kupu ia toftofonga ma lu i tau leo langa.
e le mawhai ona tuputupu lau whaatua pe a le ai se una inga po se pressure. E le mawhai o ngā kupu lau whaakua pe a whai e le ai se pressure po se me fui le. O ki whaasa mo inga le pressure, o le whaasa mo le pressure. O le una inga, po se me fui le lai. Lai pressure i o ngai kei lo le meno tano tuai. So e le mawhai na tuputupu lau whaatua. Pe a le ai se pressure. Ai tatau ona e malo mai ai. O e kau mō mani mero kau karango kuai. O le mea tā ua ia te au o lou malo mai ai. Malo mai lea. Malo mai le mea lenga. Le sa waku lenga i o luma. Le tofotofonga. E le i trustinga la e le atua kamalo i o se fai sau mai ar keiminga. Sau lo ave lo faa. Anga ave le akua ar keiminga. Se mangue lea. Se manu ele ai se ele mawhai ona whailo na tofi, pe mawhailo na whaia le mea nei, pe mawhailo na whailo na wala awina. Ele i mawhaila na whailo na wala awina pe ana whaape ele ia. Ele i go through le mea na alu ai, o i nganga ka penga mai ai, ma o ha o mai ai, a kongu inga ngofo ka malo Iosefa vai kungo feo ha ingi roi voi lele. Feo ha i loi inga ua avela ele atua i lunga le, inga ua promote. Promote le akua, whasidia koe, rara me la whai mai, ka kauranga whaapoku mea o whenga ngai loa mai, ai ngai loa, ai maka ngi loi kongo whalpui ngā o ha o eile atua. Pe o le loi ea, e whaapoku mea ai le asore. Ki o e whaapea mai le kongo kuspa ia. Whea koe fōi. O inana learn mai e ia lea, le ngā lua o lea nganga o le atua. Ma lea, na ye loa mai na le whaalinga o inana o mai le atua. O lea lai ngā lua e ale atua ka penga mai le kua kamalea. Inga ua avea ngai loa la maafoi. De ua avea ngai. O mea umana ia o hina atu langa whai ngā malanga. O inganga whai e le wala awina. O inana o ao tuai la se upu. E pe o inana o ao tuai la na oso e whaau ngā i le teimi o lana nofua inga. To te ilo le mea lea e maa ngai o le kala fo i le sa moa o le ala i le pule o le tautua. To te ilo le mea wala inga kele mo meo a inga maa le pelepe langa ua toa tele tangata ua matai a le i tautua. A whai o leke makai e kele i kaukua e peye empty lau ia makai e le iso ngā o ngā. Ai sea, leanga fo e tele o iloa e tele o malama lama i le o langa tautua. To a tele tangata o wa matai e mafua mai na matai ona e tau le suafa. I ka karango sa o ngai kaimi e mafua na matai le isi ona e tau le suafa. E pe o kaimi ngai ko akero ka ngaka fo nga whai mel makai oso makai fo mai langa o mako ainga e ka kaunga. Ka o lo o me fa solonga ia mako. Yes. O lau o atu fa solonga o lau ia tau mia. Pe tai e kere ka penga. E o ola le teimi ua vei o e mamatai, nga e sa wā lola i e la hinga. E sea, pikase ke le malama ni mea ka ora kaukua. E te le malama i kua rumkuka, ke le malama i kua lea. E te le oiloa, e to o tele la tangata e o e matai, e le oa, wa skipi e ka ngaka le principle o le tautua. O le upal tuspa ia, a fia, mua, a vea ma se muti. So, e tu sa lama le mea na. O le principle tuspa ia. O se fia siri a vea ma se muti lona winga. A fai ea, te mana oe, a vea oe ma se mua. Ia, a vea mua au auna. Ia. Ai, o le telefone teimi, a fai e mana oe, a vea oe mamatai, tautua mua lesi matai. Ia e ilopo le ale mea ta o le tautua. Ina ia o le teimi, a vea i oe, ma e te ilofo ila le alofa aisea. Because o lana ea, i le keimi laike le, o e ngisi makai piko, i sedinga le alo lofa le keimi, o makai ere kaukua. Ona fo ila tu te le o iloa le ti ngā o le mea ka o le su o le sao ngā kupi. La ko kele o ilore ki ngā o le mea o le alu sue. A o la inga laku bonofo mai whamatai. Laku a kama ngā pingi mai se mea esea. Because ele kia kama ngā langa ngā kele o lango ngā ngasi alofa. Ona fo ele i o ilalo le mea tautua. A ko ngune maka mai se makai hei. Se kia ka ua. Jesus loves you. Sui ngelo o langa. Amen. Ole mea lea. E whapenana le atua. Ai le ia vea o le atua ilunga. E mua train na ko ilalo i le mea o tautua.
e prove atua i le atua, le whaongaina oi, po le whaamatua ina lea, ese la le whaiakali o le akua, ma le whaiakali o ngaka o kākou fo i tangata ola, a o nei no tātou i kako whangau, kako whai uma remove, uma mo meo obstacle fo i le aua, a e vai kuli mea la asuru o kari, la kui, ese ke ua, e ke kauma whaia i a ola la mole lo wakari i ke miuma sea, o e ke alofa i ke musu o le atua la, e ese fo i lona whaia tali. Ameni. Kusa e mana o le atua e whaonga o inga ku ule oe le akua i lalo ka ngaka ea. E usi keimia ku oe lalo i kuruku. Ia. E ku oe lalo i kuruku ho ia e ke vai o ka ngaka e ke ui mai ai, e pepelo ia ke oe o ka ngaka alo e va aile o langa o Jakopo, va aile o langa o Mose, fai kaudo o langa o Kavika, fa au ele akua e kuri so le sauro, le o langa o Josefa. Ka ngaka umanga whaonga ele atua, you see that pattern. E ke va ai e pei e kuu lalo ele atua, ea, e prove kwa i pe train mai lana tangata e whaonga. Mea la le nai ala ingo o aku is ka ngaka i lunga ua, wa avelo i lunga i failo le maso, failo se alanga ele i kaukua. Ile la ngonga si alofa na te le iloa ile peila o kavik o kamale la ngonga le alofa ise langa uia ku ilalo le mea mawalalo el wakula ilunga nga sau mahao uma mai mea langa mea uma nga ia o inga mainga nga sau manga ia langa ako ponga nga kumui le alofa e kumui le ongo sa yo fenga learn mai nga learn met far pui Komu de fa maongi, o whenga learn mai, ngā learn me whanpui pui fa maongi. Mea o maraia, sau roi ngā wako fia fa maoni mea i te pūle, tofi e pūle mea tele. Lea lau apply the principle la lea tua. E le ngofo marai runga kamare, oka, va aionga uso fai mai. O lea tua nganga lue, e malama le lei. Ai sea, because o mea uma e fai tau lalo otu fo maritala lea ai fu kamaro Josefa. Ngā kou fai e lea ngai au, ai wa fai e lea kua ea. Di ua e lea tua e fai manguia. So, e se ala le va aira ka ngaka, mea ngai ala iloa, si kia lo ele atua. Man, vai ngai ka ngaka wha maa, ngalo ngai ka ngaka ngā whai mea, la e ngofua i lunga ngā mau ua ia lo wika i ngaka ngaka. Se ua kāpe ngai ngai ele atua, o inga maise mea ia te, oi, hallelujah. E ngā lue ele atua, e whaamatua ina oi me tutupu ilo wo langa ma e manu malo mai ai. Tātou te sāwa vali le whaatotua, a e tū mau le whaatotua o na pasi leo o lau tangata i le sila whanga le atua, tauna prove i le atua, amene. Excuse me, e alofa le atua ia te oe, o lona tali ai na te le tali tonuina oe, e ao ona e manu malo mai i lu i tau o le o langa, ina ia tuputupu lau whaatotua. I'm just reading some of the things no tano tusi lalo, ina ia, just to make it more clear. Amene. O le isi mea, e le mawhai ona tā ua oe o se tangata manu malo, pe a whai e te lei malo mai se mea. E le mawhai ona tā ua ia David tua o se sempingi, pe anga whaapea e lei malo tua ingisi ka ngaka. Ma fuona tā ua ia David tua o le sempingi, esea, kere ka ngaka langa malo mai David tua. Pe nā fo i Joseph Baka. E maa fo se langa i kaka malo fa pena fo ila ele ma fainta ua o se kanga mang malo pe a fai e kire malo mai lo wika kire malo mai lungole o le pepelo kire malo mai lungol ngoi kire malo mai kapa kire malo sikaleki kire malo i vai ngole langa kire malo mai murilu o a umangi mea e a fai e tele i malo mai ai ele ta ua la o sangata man malo o se langa ele isi me ngai malo mai ai e ai fo ila ia me tutupu ilo wolanga, ona ia la toi fo ila la utala i tua fo ilene. I want to share some testimony. I know, ngā woko fia wha longo ile, inga wo whai aku. Inga wo whai aku fo ilele, ona ia inisi e wha apea, ai ole, o mea i o te tala noa atu ai. Ai o lo tala noa atu fo ilele wha apea o pongi au poka pongi mea na. Actually, e ei fo isi au ia ka mai journey me ngā wa o mea o ile atua. Ala ko fo ila ku share mai nisio vaenga o fainga malanga. We might help for ila usavalinga ma ona ni te auto fa pe ainga ngoka ngofo o ka sau fai de Bible study ke vo ko fa pe la le me o fa nga ele ku kamala o Kevin fai Bible study. Ona ile ma fau le to telo tangata. La fa pe ai o le atua. E pe natural whaongainga o supernatural whaongainga o le akua. Ke ia sa o le akua, a vakuro se la unga ia ki oi. Kevin, a o aor kuspa ia, ke au sa o le akua,
sa wale kua se keimi fo lele au mai a kua poko ku kongo lo mafau o le mafau na ni se tangata pe au mai a kua ku spa ia ku kongo lo ka mafau lala i tangata e fa pe nale i lo tatonunga e mafaina fai ele atua le me fa pe na pe a saula i longo sovereignty pe a saula tu e fese va venga pa wo umana fai ele atua le natural principle o le sowing and reaping o le lulu ma le sele e o foi le mele o le alava le me te lulu God is not mocked o le alava le me te lulu te sele ne i te iwo tau fa pe ia nisi o tangata ai fa ko afai kau e Kevin ku spa o ka kom ka upu ka kalango ai o te fa pe atunga ile ni ka upu fa ko asu ngi kaimi. This is 10 years back or more than 10 years o ka fai kau mo sa ili ku spa ia ele i fa pe la ngok sa ili fo le ngok fai kau ka ku spa ia mo sa ili ma ai le fa nga ile tua au le mali la utango ele tele o mea o leo te awa o ina le taimi le nei, mo tala noa to ia te outou. O mea na tala noa, o isi kufai upor kuspa, iau kere i malama, e maa fuanga o malama, i ongo o keiminga kupo i mele o langa, lela alatuna. Fa makala usinka mai kau kingonga lea, maa uamisio kolua. Amen. Hallelujah. Sorry. Amen. Ongo ke fa ai kuspa, e ese kai o mele o kau kingonga. Fa to ama nofo amasio tolua ili tausanga lua, hafes full lua. Ai miscarriage lo ia si mato ainga ole mea lai fa no o te mina o ke sa u fainga luenga i sa moa ile actually ia ka ngo e fua la nga luenga i sa moa sa le lei sa lava le le fa soa sa le lei se tongi sa moa ma o sa ngei o la fa ka le pe fainga luenga le me mali ai il tau sanga mua lava ma urungali sa wa we both went to Bible school ma so to luna ma na ma felo ile na ma sani mela on tu spa ia ngo walu su ele akua la ku mo me mo ko ru o ka se manga e vai pe lu su ele akua e mau wai ma ko ru o le penge fiki nga o le bonus nga le mea o le alu sikle tua ai fa o popo ile tua ngo walu la ko ka sia usau na pa tu ma le mea. So, o mai lola i o man nofo, ile tausanga mua, sa ila se mena tupu tausanga mua, miscarriage ma to ainga, o la ulan lola, le fa makala pil me vulili. Kei mi ngā so le, kakisau mai sa mua, ia, o tau winga ngā fuili le mai taita. Ile pressure fo le nava i tau, ina ua maua malitara le fo mai ngā kaimi. Oka, o fa alongo aku fo ilele mo kua yo. E lua mera ilo mafufau. Wa wika ile akua, wa wika. And yet, wa uma, nukwai aku uma, this is what, 11 years ago? Wa wika ile atua. Ongol mera e kupu, ilo ule malama. Ia, lo alu lo le mawhainga malanga, o le mawhainga ko, o nofo le mato ainga, o le mawhaina tutongi le mawhale, o le mea lau tupu. Le ngata o le mawhaina tutongi le mawhale. Ai le mawhaifu eno whainga ruenga. Ono fu e fai so visa fainga wenga kaiminga. So ia na o ai lava ina o savali mai ale si kaimi wa ku i fai ko o le fale i lo wika fu le wo le lo pole ale le ko fam kala ku le mea. So o le mea la wo makungira leo ave wo va ile leo i lo wika langa ngi o le fai ko ango ku ia ko kala pe fa pia. Wo fo ia o aku leo fo mai pole ale la aunga pole ale mea nga tu ye le fai ko leo le kala sa leo fai le mafia fio le fai ko ai mo lo ilo lima pe nga tu e David tua vo le lo wika nga kai mia me lo tu ave lo leo va ku lo uloka ke lo la tala na fai le tu mo ia o la kangi jo ko lo fa fo lo fiso leo la wa ko kongo fa pui o fai le tu ho le la va ola ava ku lo o ula mo ia o fai le akua. O ka kalo le akua yo woki loa o faku ile atua lo faku sho ko lo alo ke commercial fa pui. La lo ke fa pe mo ia la ka. La ke fa pe o lo ma fa. O le amalam markaya. O ke ala ifonga le so expecting o ke ala ifonga va ile mala malama vo ile o so sulu mai le ke ma fa ke pula le ola so le ma fa ile akua ka ngo ave sa o fa kule to ava ku lo a lo fa ke le ko lo fa ke ia o fa pe lo la o moe vo ile se wo
ke ia lo whaalongo kurkaya, wake up, wa sasa meire, wa laku le whawhinge, vo leo, e laku e waku mako susuma, mara cornflakes, ia, ingi sio kongo pui o mea ngai kupuka. Wa laku le whawhinge ngai sasa ku, vo lele. So le, ke i mai lo ilunga le keiminga, oi, ko ia ule fia, e lo ke i mai o la hau ke le lao langi, la hau ke kongo le sela, o i o toi leo, ke a, fakule to le vanka nga vaku o le la vaola ma mai lo ma shima to ainga ya man no for le wala mango for le vengi so ya ke le fa nga ya so ngo for le ka ele nga ka mi ke le o ke le ka ele o shima to ainga la ya a fo e fa ya la malu le falo le mato a shisho ko ma fa le nga ke mi nga e alu e ka ele au wa fa sa ko wo or ka ele ko fi ka ele nga ka ole kala tala so ole tele yo mena tutupu matonu se yo o ai le temi na matua i mai sa u tala le fo mai le semi wa ka ne sa ro to lu si fo mai we le ka ngesa e le temi na makua i mai matua inga sa u fa tala ina le si po ni si o mta pu na o lava noti she was in the point of death. Man, whaetula utala ia te oe, le eise si kaimi piko i siringa kangi i Kevin i rumo le akua, kangi le kai au, kangi le whiawhi, kangi, ho o le vailua, o si kaimi e siri akunga, omi kaimi o ke kakalo i ngai lo o kaimi o ke a, ngai lo o kaimi ke ngofo ai, kaimi umai ke su e a kwa ulo ke kakalo, a se a tonu e le o maram rama tangata, o le te le o le wha mawalunga nei lo roto, o mea umanga kupu i lo olanga, nga makua i wha mawala lohinga o le atua. Nkua inga ngaua le atua le afoi. Pa o le olanga o le lava, ila le aso na mai e imalo to lua, I think 3 years, koruka usanga. Waya yopu penga riva, e maa singa whenga yopu mai, awa upe over koruka usanga le ae kau nga ngau le hamio. Anga kou wheloa i ma Kevin i 10 years ago, le ima so kou fia ya Kevin. Mwen malo mali. And yet, whaftai lai lea tua, nga unga lai lea tua, fu le lo la kamio, Telo nisio meo tup whapuf, lea whapupur kala. Ina ua, saule si aso, we always pray and fast, ta talo i lea tua, maka longa, kango lea tua whaasingo mai meo lo o langa lai whaale kong. And then every day, ole il masavalinga, tau ma whaia overcome o whaile atua, lela uka ma whaia lai learn mea o mea i whai kako Bible study. Whako o kere i malama me se Bible school, no. Whako o malama inga ua kupu ilo uolanga. Ole tele o afoi, peo e mo meo salamo ngai ki whai kau o koenga wha mai ka vika lea tua, au e ke kali ala ko karusanga, ke lo salamo ngai le kai e malama ai. Se ilonga e ke ika pe ki ngalo loko whakwa e malama salamonga. Ona iei foi upor tuspa ia ke le malama ai, se ilonga e kupu se mea ki oe whakwa e, now it makes sense. Tele o isi mauar tuspa ia e maafua no malama ai, ma a vea ma whaalinga, ona na o mauna na wha malosi mai e te au le teimi a o iei popoanga. Ina ua o fo ina ua makua i wha makiwa whaatu la utala ia te autou. A kongu ngai e kere i on me ka ole. O te whamtala i kunga ko i kiki awa. Le eise kilisi masi e le aia se maa ua kupe masio ko olua. Ke wa aia ingenga o ka loki e ko kongo lea. Ko kongo le ole aisa. Kere i loa se mea ka o se makiwa pe mor ko inga makiwa le ngai ngai. Le maali e la. O ausa o whainga luenga i le. Sa ise tasi o ngā luenga na maua, e leifu se maka avali. Alo ngā luenga lea, tu sa e a maka i le wha le vaveao. A maka le wha le vaveao ngā luenga lea, ia e uma le wha le wha, o le ngā luenga fo i lele, it's a physical work, sa mix e mo meo protein powders. O teilo whamtala ina tala i e tau to ia te o tau wha pia ko ke feel sorry e kia o no, because no ulole ngā lue o lea nganga o lea tua. O teimi uma, ka le lua le po, a makalong o savali e lua i kulau ke savali ngā luenga. Ne mo le maule nganga o le atua. 2 hours, o ke savali ngā luenga, o laku kuso ka le lua o savali, ka le wha uka unga, o laku unga lua, ke ku mer wha ka ule si wha. Every day. 5 days or 6 days a week, o ke savali, for 2 months, o savali e ea, o savali ngā luenga, o le kongi mua ngā mua, mainga wha puku, wha ka ule o ka avali. Pa, o i kulanga e lua ke savali ai,
o ke kakalo kuai le kulai le makanga o ke miko o fale ka ungu le leila o ke kakalo praying in tongue. Mea umai nei. So o mea umai na fai, it's like na o mai eile atua. Te leo isi mea na tutupu leo langa, it was prayer and fasting. E ala na ufa matala ina tala ia, te iwa uto ufa apia, aie supernatural whaonga ina it's ele atua o tangata. No. Preparation time is never wasted time. O laita pena o ele atua o fia lava le mea na ilo o langa le keiminga ngai ki kongo whaafi ka uri malu i kau. O naenge a ele sala mo pe ete le overcominga pe ete a manu maa lo i whaafi ta uri na ele mawhai ana si iti o lo tūlanga. Te iwa whaapea nisi ai olo unofo i lungo nofo ale nei a o ole upo le atua pe ua special a ui le atua po ua sili le vai le atua e te au ilo sesi. Ona ei fo le manatua nisi whaapea ai ua whaapiko le atua. O le atua, e le ulangia le atua, o le alava le mea na e lulu e te sele sele. Pea no whai atu, over 12 or more years, o la aka ke mafuka kuspa ia moksa ili le akua fsoswangi miloko o langa. Amene. I'm not perfect. I thank God we are whaonga inga ka iko. I'm so honored and humble, used by God, e whaamatala na upu. O mea la ia tātu tala noa tuai. O mea o mea no o wawao inga, mea ngai ko ke whaalongo ai, ke leo ke imo ke whaonga inga story ma mea kupulo o langa, ai se a, ke uwha apea, because o le mea nga whaamakala ngau kai loa ai, koe fo ila kala le makiwa, o eile kai minga makua ia, o mako ia ule la vaola i vavenga, o vaku ile akua, whafkai o le akua whai vavenga, but I'm sick and tired of living miracles. Eile mele tupu, ona no tauru whai upal tuspa, ia for meltala whata oto, for may the blessings of the Lord add no sorrows. For mai o manuia o le atua le se ti ngā o whakule akua. Yo a ngā winga ngā mele i se ki ngā o leo ke ki ngā ia so uma. I le se mea whai ngofia ngai mea o ngofo ke mi uma you believe for a miracle. Ha o mai lo le atua e te au san. E le se ngā o le whavenga ma le miracle. O le mea ta o le wha manuianga ma le mea ta o le whavenga. E ola yo manuia. E ke manuia e ke reko mga o mea se miracle. Ina ua o le atua e te au le mta upule nā. Tango lole atua whaasino mai te au lem tā upor sfurua i ma le taulanga. Tithing and offering. Up until now, le taimi le nei, lai sila le anganga o le akua, e le I koe mumu wale mōri o Kevin, le mōri o ka avale a Kevin. Since that day, ino ua whaasino mai le atua whaafita hauli. Fai mai o ma le taimi nei, it's a blessing. Pawala ukala, o leu te ola I manuia o le atua. So I'm trying to share, o te le o tala noa la inisi o mata upu, lot of things leo te tala noa tua ine, it's all part of the journey. O mea na oa o mea ye le atua. E whao ngā ina pei fo ilau Iosefa, o te whaia mwhati ta inga. O mea uma na hao ato Iosefa ila na whai ngā malanga, na ilo ai whailo na tūlanga. Amen. E pe e wha pe nā fo ila, o ngai mea e kakalangoa kuai, a kongo iskei fo le, ko ki whaalongolongo mai fo le, ke uko wha pea me pemi mika ia Kevin ma no, because that's the only way you can understand it ur kuspa ia e role atua e sele kala ngole ko ki oi o ula fako mam lamal kuspa ia ngo wa mura uli mai ngo kupungi me ki fako sorry now I know pe ila salamo le tano tu ngi e salamo nga fo kala ka vika le tua au e ke kali ala ko karsanga a tonu te fai tau ele ke minga fo me ka vika praise the Lord hallelujah vi ia o le tua e ke vai ngi ka se manga yo loko ka vika a he o kunga salamonga pe pai polar kamale pe kar kamaro mile ko au ke kali ala ko karsanga fa ma e pe ola ka vika ka ngi ai o nei na fai e se meleanga ia te oia e fai kaua ala le salamonga nga ilo la ia he's a man of God he honest langa ke ilo le fo ila e fo ila te mia utala no ala ile tua atonu e weird inisi fo ie pe kala ngoka I ka ile tua ke le skemi o ka ke share ile ko ka personal issues oi o loka mala ka ke ka I ka share o ele maftanga fa pena fo ila I also believe enga luele atua ele mawhai o na whaonga ina o ele atua pe a whainga kere karikonguinga oe e ila lea so lai mate le whale o lai mate no nofo solo vo ile lai make ngofo whale o lo anti la lai whaile maa luenga this is what this is 7 years ago le mele tupu la lau ke sau fo ile ke minga o koru ka o ovale fia kausanga o lai pe wa lua kausanga o ola lea whaafika auri ma lea whaafika auri
o lea lai e afu no le mea, o lau ke lai whai mangalu, o lau saunga lai ingu le vai. O lau te tū i lumo le, o lau te tū i to tonu le potu, o lai wo kang kwa asu mele vai fore la ingu. Ai whai mai lo male atu o le tala le atu na whai mai te awha mai. I don't want my people to drink from a dirty cup. O marona whai le tala nana ulangona i tono, o kula whai lo kōrua, whaku lo kōrua vai. Whai mai le atu o ke le manga o ke ingu masipu palapala, alu ke lo leo olo wha morunga ia. E mai fuala ona whai la utala. Since then, e matua ia ulei loa, I have no idea. Le ei maso umafau one day, o te nofo ilunga ie, o te sau e a ole upo le atua, o te le i loa so uwala awina, o te le i loa le mea le tapena ia o le atua. Pa wale mea ngau loa ia, ui o au ke malo vale, i la aso. E eifo malo uinga le kea. Pa o ngal mea ngau loa ia, ui o warko o kere kakala ko i loa, ui malo lo ulu ke lo me vunga, ma i or kama ulu malo, pe fa ingoa ufa pe ngal ko kero kangaka. E peila e fo... E pe o mea ngai loa kai ko ke lo isi. Ia, o malo vale, i fa ingoa isi, ai fa afetai la i le atua. Up until now, au toi va ai tua, o mea umana tutupu, fa o ngaina i e li ua e le atua, ma fa ngaina. So, e ala na ufa yatu nei tau tinonga, because I believe e o yatu o le nei taimi o nai tutupu me i lo olanga, ai te le o iloa ngai nga lue le atua. E te le o iloa ngai nga lue le atua e fufuru oe se i fa o ngaina oe. Ai a e manu maa lo mai ai, o na fa amatua ina leo oe le atua. Fa matua ina oe le atua. O le tele lao mau, wako wa ai mai kako a ongu spo ia wa over koru se lau vasenga. Wa koru se lau a onga le lunga, and you watch them, o le tele o so si o le ke wako fa ape poko Kevin. No. O na fa maritala tu spa ia o le ipu o filifili e fa maina matu e seina, e fa asaina, e fa le atua mono fina ngalo, e au ngai ngalu enga uma. Kei loa, o fa ilo le atua ngo wau, fa kule kua, fufulu wa, pule ale o el fa nga inga fa fa fe au fa ka fa pisingisi fa pule o fa perfeka o le alava pule o pa o le me ia mama fulu lo fulu ko kwa fulu ia mama ia e sa we ke mi umala mama sa ke mi umala mama e alo fa le tu ia te oi ana te le ta tonuina oi ai mana o mia oi lowa tupu faaleagaga a vea me o tupu lo wolanga ia e tuputupu ia faamatuaina oe i le upu a le atuaina ia mawhai o na whaongaina oe le atua e le whaongaina inka maiki wa o le sina atura na o tamatiti o le fia ave wheau moko vera ka maiki e maua lose mea fuori le manga o ia alu ave wheau e manga o ia alu ka umo mo wheau e pe wha penale wingo o tamatiti manga o ia mo mua alu whai ai la lea, o le wala awina o le atua, o lai mana o le atua ia te oe, e na te tali tonu wina oe a waku le whiau ia ki oe, ke alu e ave le whiau e sa o le vengo le whiau. Langa a oka me ki ave le whiau, e aku sui, e aku afe la wala, aku pele mapu ai le o le whiau yo. So o le kere la o kemi fode a kuria le whiau mi ki whiau, ke fiu e whaakari ala pele mapu rumo la wala ele i alu e whiau. Ai a o na turia tangata matua le whiau, e o le whiau ko e sau. So le miela na alina tāua, e tutupu me o tātou o langa, e whaamatua ina i tātou e lea tua, ina ia mawhai o na whaonga ina i tātou e lea tua. So, wala nginga waku laka ka uki ngonga ia mangisio me, wo kang katupu waku. That's a edit version. O le version nga wo umanga edit taku ke whaalongolongo le fia feeling ei. Pa, o te whai le tala paulo le whai, o le o toota mea uma. Ai nala no au mai a vaenga lei nei, pio tala ia Iosefa, o le aoa o hina me o le upu a le atua. Ia tatalo i le atua ia ono le tātou taimi. E inisio vaenga ka ua ingei. Ia ono le tātou taimi, tātou tue so o le tātou mata upu next week. La tātou tue tala noi loa. Le la kako esi aku matua whaleanganga, aua lai ke misi o le maa ngai o me la kakalango ai. O le a vave lo la le kupu, a le ua e mamlama le kamakiki, le pepe kamakiki me le kakamakua. So le la ua e mamlama ai. E a foi no le mea, a le fu fa malo se tunea fiafi. E a ngā me tupu i lo wolanga malu i tau, au e ki whaia inga e ngā mea ki whaia inga i kalakangaka, au le whaia kanga, e kakaunga kupu. E le steimina, e le olo uru malola, ai e te a, wa wha matua ina oe, e te le amana i ai talana tangata o e tuputupu faaleagaga. Ina ia e o ala ina whaonga ina oe le atua, aleluia. Amen. So, are you guys alright? Check i kako.
So, tal tonu la whaangata mai ili tātou mata upu nei fiafi, la atalo ili atua so soani mai, ina ia mawhaio na a tātou aulia ia le aso lua o le vai aso fau ili alofa mleanga le leo le atua, la ato so o ilor tātou mata upu ia matātou a ngā ia tuloa. Ia e tal no ili te leo nisi o whamanuianga masosia ua whai ele atua, ia mau mai fu ele atua mo tātou savalinga. Ai mo le fiafi nei. Le tuol mātou tamā whaaftai mō le upu le neia fiafi, whaaftai lau whanau na whaafonga, whaaftai I mea na ea awa o mai ei, mai awa I meima whaatonu mai ei I mātou le sāvalinga, ina ia mawhai ona e whaonga ina I mātou te iloa, o oio le atua halofa, ai te le tali tonu ina I mātou se ilonga I mātou te ustatai, mawhai lau upu. Whaamanuia I lau whanau, o loto lau whanau, whaamanuia I a te ilatou, ia foa I lo lofa mlo wanga le ta I latou ia lau manu ia uma ono suafa o Yesu Keriso. Amene ma amene. Hallelujah. Amene. To te iloa a o na whaamatua ina o ele atua. Hallelujah. A o na whaamatua ina o ele atua. Ke vai e o ai meo o leo langar ngei e pewe ele ango ia. O I kupe. E o I mo meo e no lena usia ina fo tasio tau tinonga. Tasio vaenga. E ni so o tau o lai kau ka kulia ko ka ria vo le kau kuli fa mai mana o asi ausia. Kelo e ke ausia. E mawhaina e ausia. Ai le aisona oli o mea e pala. Ia. Ai ole o lo walu e whaile fina ngalo o le atua ma whaile mena whai atua I le atua ia te oi. Oka. Ke lo ala ukala le ua ungofo ngei u whawhekai I le akua le atua, whawhekai wa e ku ua ule whaile mea nga e whai mai e whai. O lo umawhau whau, o ha o se whai pisingisi. O umawhau whau wa whaila ule kio. Sa maua, ngā maua. O ula e a ngofo, ai mai foi. O le kio ke wakua ngei, kau lo ure konge frequency nga mai o ke pule ai. O ke wa ai e rana le kio, ai rana le kio wha komesho. Su ai le kupe, whafonga le nganga o leli. Wa maua ngei. Au koe mawhau whau I fonga. Siaki I follow loko. Ele, usa laua I uluma. Ele I ato, ele I ai, kungo whaapea ai a maua ngei. Ole a koa ngei, ole a makua I. Ova so, ori pe ole le ngā lala o lo roto. Kei loa, ngā ole aso ana o tu no nofo I la unga a mata I tatou ministry. Ke wa akula ukala ia ke oe sili aku ngai lo se oa I se mea. Sili aku ngai lo ngi kupe ngi wala ngi pisi ngisi. Sili aku kala I o ke riso. Kei loa. Ele whainga kanga e popular ngi vai kai miolo walu e whainga au video ke popular. Au ke manga e popular lo ngole langi. Ke manga o ke lakuru ngale langi. Ai kilo mamai a ngelu foi mai boi kakala ngo ya Kevin ke ranga la fia va ai apple amo ya o kemi. Ku so ma fau ma fo lele. Ke manga o vo lele. O la fa longo kang yelu ma la va nga umai nga kala ingo ka vika. La fa longo la ka umi. Si ka so ke le ngol ka male o Kevin ngi ku fia va ai ke manga o ke lakuru nga wai lo na fa tala Yesu ai mai ke ma fo ka oi. Ke manga o lo ke la ko ilo umai me ka ele poi lava a ngelu le langi. Ke lupi la ko ke lo umalo ungo fa pe nga fu la ko e mai ke riso ya e mali oka makwa ma ngai ol me ngai ole ole fia kala ngo ya I le tu makala Yesu e ye ni lo tau yes telefinga tamati nga gele kanga kai fai mai kala ya ka ika ia ngau ko lo fo I mo ila ko e nga mafuka mai lava la makanga soli su ese sipiko sidinga ingo sia fo e ko akele yo ngor kala inga la fo o tato faola o tato oli o upu o kala la mo lo ko fia poko lo fia e lo vi ale tu ole o ale nga mar ka ma ainga fa mai el kuspaia fa mai o sili aku ele ya ke o upu fai mai ya ke o ke riso o ngole o ale nga ngai lo o kala ma kupe mo o iska nga ka fa mai Kevin alu Yesu esa nga luenga actually people message me ku ya nga me alu esa nga luenga soli ole makua sili aku ole mea ngaruenga piko sili leanga ngu mela kasi e kea tala Yesu fa manuele tua ya tau tau martau savalinga guys love you tatou feiloa I le lava yaso I le aso lua pe aulia le lofa ma le anga le leo le tatou tau martemi nei o Kevin Ruiva le nei a lofa tele mo oe fa soifua ia love you guys